Novak, congratulations. Okay, 7 Australian Opens, 15 slams. Not too bad. Not too bad. You cannot complain. You cannot complain. Svi ti šatroeliti od onog propalog tenisera Đokovića pa nadalje. Braćo i sestre, Srbi po duhu i krvi. Danas ne pričamo o tenisu. Danas ne pričamo o reketima, mrežama i belim linijama. Danas pričamo o krvi, časti i najvećoj izdaji u novijoj srpskoj istoriji. Kažu da se uspjeh u Srbiji ne prašta, ali ovo što gledamo danas prevazilazi običnu ljubomoru. Ovo je sistematsko uništavanje čovjeka koji je postao veći od države, veći od sistema i očigledno veći od onih koji misle da drže ključeve naše sudbine. Novak Đoković. Ime koje izaziva drhtavicu u Londonu, Parizu i Njujorku. Ali zamislite paradoks. Ime koje je postalo meta u sopstvenom Beogradu. Dok se svet klanja njegovom zlatnom olimpijskom odličju, iz Pariza, ovde, u senci moćnih kabineta, kuje se plan kako da se Novak proglasi propalim teniserom. Kako da se izbriše iz svesti naroda. Ko to radi? Za čiji račun? I zašto najveći sin Srbije iznenada postaje stranac u svojoj zemlji? Sedite mirno, jer istina koju ćete čuti nije za one sa slabim srcem. Sve ima svoj početak. Svi se sećate onog trenutka kada je Srbija ustala. Kada je narod izašao na mostove, braneći svoju zemlju, vodu i vazduh od stranih lešinara. Dok su političari brojali provizije od Rio Tinta, jedan čovek, najmoćniji Srbin na planeti, objavio je samo jednu sliku na Instagramu. Sliku čiste Srbije. Tog dana Novak Đoković je prešao nevidljivu crvenu liniju. Postao je opasnost. Nije on napao vlast rečima. On ih je napao činjenicom da ga narod sluša više nego bilo kog ministra, premijera ili predsjednika. Aleksandar Vučić i njegov aparat ne trpe dva gospodara. Moć ne poznaje podelu. Od tog trenutka Novak više nije bio naš ponos, već problem koji treba rešiti. Pogledajte činjenice. Ubrzo, nakon toga, počele su opstrukcije. Porodični tereni na Dorćolu, oduzeti. Turnir Srbija Open, ugašen ili izmešten. Zašto? Zar država nije trebalo da izgradi spomenik tom čoveku još za života? Umjesto toga, uručeni su mu papiri i ruševine. To je poruka sistema. Ako ne igraš po našim pravilima, nećeš igrati uopšte. To je ta mračna kuhinja gdje se sprema otrov za našeg šampiona. Mašinerija laži. Ko su golemci iz senke? Kako uništiti idola? Ne možete mu zabraniti da udara lopticu, ali možete zatrovati izvore informacija. U igru ulaze poslušnici. Tabloidi, koji su do juče pisali ode o Novaku, odjednom menjaju ploču. Dragan Javučićević i slični medijski dželati počinju da puštaju probne balone. Novak je u padu, Novak više ne može. Novak se bavi sektama, a ne tenisom. Zašto ga zovu propalim teniserom? Pa pogledajte, čovjek ima skoro 40 godina i drži svet na kolenima. Propao? To je reč koju koriste oni koji su propali u sopstvenom moralu. Cilj je jasan, degradirati njegov autoritet kod običnog naroda. Ako Novak više nije svetski broj 1, onda ni njegova reč o litijumu, o pravdi, o Kosovu više nema istu težinu. Ali ko su stvarni moćnici koji ovo diriguju? To nisu samo lokalni političari. To su interesi multinacionalnih kompanija kojima smeta srpski nacionalizam otelotvoren u Novaku. On je čovjek koji krsti decu u manastirima, koji pomaže crkvu, koji ne krije svoje poreklo. Takvi ljudi su smetnja novom svetskom poretku. Oni žele Srbina koji ćuti i kopa, a ne Srbina koji pobeđuje i prkosi. Zašto Novak beži? Postoje informacije koje se šapuću samo u zatvorenim krugovima. Zašto je Novak sve češće u Crnoj Gori, Grčkoj ili Italiji, a sve manje u Beogradu? Zašto je njegov brat Đorđe, koji je uvek bio deo establishmenta, počeo da daje izjave koje zvuče kao krik očajnika? Priča se da su pritisci na porodicu
Đoković postali nepodnošljivi. Financijske inspekcije, medijski linč, zatvaranje vrata za svaki novi projekat. Kažu da mu je jasno poručeno: ovdje za tebe nema mesta ako nisi uz nas. A vrhunac srama. Projekat Expo 2027. Država troši milijarde, dovodi Usaina Bolta kao zaštitno lice. Čovjeka sa Jamajke plaćamo milionima da nas predstavlja dok Novaka Đokovića guramo u stranu. To je šamar svim Srbima. To je jasan dokaz da je vlast odlučila da se Novak izbriše iz budućnosti ove zemlje. Kako je moguće da najveći ambasador kojeg smo ikada imali nije centralna figura tog projekta? Odgovor je jednostavan, on je previše slobodan za ovaj kavez koji nam prave. Ali oni su zaboravili jednu stvar. Novak Đoković je ratnik. On nije postao to što jeste zato što ga je sistem podržavao, već zato što je pobedio sistem. I onaj svetski, i ovaj naš balkanski. Svaki put kada ga nazovu propalim, on osvoji još jedan trofej. Svaki put kada ga udare medijski, on se vrati još jači u srcima ljudi. Ova borba koju danas gledamo nije borba za teniski ranking. Ovo je borba za pravo na slobodno mišljenje u Srbiji. Ako oni uspiju da slome Novaka, ko će sutra smeti da kaže ne? Ako mi dopustimo da blate čoveka koji je našu trobojku podigao na najviše vrhove sveta, onda nismo dostojni ni zemlje koju gazimo, ni predaka koji su je krvlju natopili. Braćo, Srbija je na prekretnici. Nemojte da vas lažu tabloidi. Nemojte da vas kupuju jeftinim naslovima. Novak Đoković nije propao. Propali su oni koji su pokušali da ga prodaju za šaku dolara ili tijuma. On je naša posljednja linija odbrane. On je dokaz da Srbin može biti prvi u svemu, a da pritom ostane čovjek. Čuvajmo našeg šampiona, jer kada izgubimo njega, izgubili smo i posljednji delić dostojanstva pred svetom. Šta vi mislite? Da li je ovo kraj jedne ere ili početak novog Novakovog otpora? Ko su stvarni izdajnici u ovoj priči? Ostavite svoj komentar, podelite ovaj video, jer istina se ne može sakriti zauvek. Živeo Novak, živela Srbija.